Grca sam vam ovdje, danas sam ovdje sa Pučom. Ćao. Danas ćemo raditi da li bi radije challenge. I ako ne znate šta se radi u ovom challenge-u, znači ja ću naći nekoliko pitanja i onda ću ja postavljati, na primjer, da li bi radije uradio ovo ili ono, pa ćemo dvojica odgovoriti, pa bit će veoma smiješnih stvari i krenimo. Evo ovako, prvo pitanje. Da li bi radije bio bez koljena ili lakata? Šta radi izabrao? Bez lakata. Ja bi isto bez lakata, nekako. Sad ću bez koljena, nemam nogu. Pa nemaš ruku. Mora da isto dođe. Ali ne, na primjer, kako čest? No. Kako ćeš čest bez ruku u konju? Niješ ja svaku u konju. Dobro. Pa ne znam, ali dobro, radije bi nešto bez lakata. Bolje bi da mogu podat, nego da... Neko će me hraniti, valjda. Drugo pitanje. Da li bi radije imao zmaja ili bio zmaj? Si bio zmaj, da ratiš ovako. Gore ovako. Spalje vatru. Treće pitanje. Da li bi radije nosio zimsko odijelo u nekoj pustinji ili bi bio go na Antarktiku? Šta bi radije uradio? Ja bi bio go na Antarktiku, vidio sam ljudi to rade, a mogu bi ja pokušat. Bolje da se skupam. Šta ti? Ja bio gol. Pa da, bolje jebu, boli me briga šta drugi misle nego da se skuvam, na primjer. Pa da, i to je. Sa čas umrije, da. Ovako, četvrto pitanje, ovo je veoma često pitanje. Da li bi radije mogao da promijeniš prošlost ili da vidiš šta će se desiti u budućnosti? Da vidim šta će se desiti u budućnosti. Baš nekako, prošlost je prošlost. To je Šta, bilo, to je bilo, bolje prošlo. Da, bolje gledati Gledamo kako budućnost, a najbolje sadašnjost. Peto. Evo sad peto. Da li bi radije da nikad ne pričaš ili da sve što pomisliš uvijek izgovoriš? Znači bilo šta da sjetiš ti još uvijek... Bolje da ne pričam. I ja nešto, zamisli razmišljaš nešto deseto. Baš ubio me neku majke. Ono gledaš neki ljudi. Šta ja sad od tebe mislim da me ti ubio. Ono vidiš neki ljude tamo, ljude kakvi su ono kretini. Ono dođe pogledajte, ubijete čovjek. Bolje da ćutimo. A ja svoji. Sad šesto pitanje. Da li bi radije znao kako ćeš umrijeti ili kada ćeš umrijeti? Možemo na to prvo. Da li bi radije znao kako ćeš umrijeti ili kad ćeš umrijeti? Kako ću umrijeti? Ja bi kad ću umrijeti. Nekako... Pa kad znaš kako ćeš umrijeti onda... Pa ne znam kako ću umrijeti. Pa ne, na primjer znaš kako ćeš umrijeti onda nekako bojiš se da tu... Ili nekako znaš kad ćeš umrijeti onda... Dobro. Onda pripremiš se. Pripremiš sakon sve. Ovo je isto jedno staro pitanje. Da li bi radije bio super brz, znači onako da brzo trčiš, da sve brzo radiš, ili da budeš super jak, ono da budeš nabizdan, da možeš sve uraditi, da možeš bilo šta dići, da možeš... Ja volim da budem super brz. Uvijek super brz. Nekako, to je Izađi do prodavnice, da stigne na primjer, sekund. nakon hoće da me napadne, ja iskoristim tu brzinu i pobjegam. Koristi pamet čak, Da. pamet. A šta ako imaš mišiće A preprijeti? šta ako dođe neka distanca, džaba meni šizi. Ja bi umeo opet. Evo još jedno pitanje za kraj, malo je neobično, glasi ovako. Da li bi radije da nemaš nigdje ni malo dlaka, znači ni na kosi, ni rukama, znači nigdje da nemaš dlaka, ili da si svugdje dlakav i da nikako ne možeš da obriješ to ni da smakneš?
Pa, volio bi Ja, da nema bez dlaka, Ja sam bez dlaka. ne moram brijat se. Danas ovako, čitamo video. Ali ne, nekako ne volio da nemam dlaka, ne znam, čudno bi izgledao, druže, ko bolesan neki lik. Pa jes bez dlaka, ali... Ko da i imam ovako bi još- karcinom čitavom Ali- tipu. Ali ovako bi još gori nekako. Druže, zamisli iz noktiju tako rastu. Druže, tu možda imaš moć, možda majmun da bude sklanja. Matom, Ne, majmuna. ja bez dlaka. Ja bi s dlakama. Da, s dlakama bi bio. Radi. I eto ljudi, to je bilo za ovu epizodu, nadam se da ste uživali, meni je bilo baš zabavno, zahvalio bi se Puči što je bio na ovom videu. I sljedeći put. Njegov kanal će biti u deskripciji, pogledajte ga. I eto, vidimo u sljedećoj epizodi I čao. uživajte.